smo ljudi, ovdje je Alice Gaming, danas smo tu sa Armabrom. I ovaj lik još je Ender Dragona. Evo ga. Da li ima na koliko sam stavio čankula 6? Ne! Free 75. No, ostavljam da sigurno imam 60 FPS-a u videu. Jer imam nekad frame drop na... Da može bolje ne može. Sigurno. Evo me. Evo ti weapon. Evo ti najjači weapon. Eto. Sve znam se. Idemo ove. Idemo killat ljude, vamo. Idemo praviti žrtve. Vamo. Ovo je ovaj. Nemoj. Ajde dole. Možeš li dole onu? Ja lijevo. Ne, ima barberijana. To! Kjeru jedan. Bo. Cuko. Ne mogu mu dati. Eto. Tako. Hajmo. Ovamo. Ušum. Dovoljno tu. Mango! Aha, to je. Nisam pročinio. Da, ako ovo bude uspješan, men će biti i treći. Iako već ne znate, ja sam jutros prvi klip snimio, tek sam palio Minecraft i odmah u pola 9 sam ga stavio da se uploada. Je. Ajde. Ajde, eto. Može. Koji skit uzeo? Ajde. Ovamo, Armine, lijevo malo. Ajde malo lijevo. Nisu. Evo. Samo jedan. Idemo tamo, usjeć put. To imam kompas. 23 bloka. Idemo timski. Aha. Stani. Oh. Jest, craftware. Roasting. To, do. Aj, mislim sam usjeć put. Šta? Armine. Uspio sam malo kejika pojest. A meni je loše. Da. Ja ću malo bježati, ali ne mogu se toliko regenerisati. Puno. Daleko je, popuštano.
Ne, zabol mi je manj. Ne. Gdje se ovo ti, bježi! Stani! Knockback! Idi. A, ko sad bježi? Čak da je, vidi. Stani, da ugućem. To upljivo. Što smo ubar? A i meni nije trebao, ali ne vezi. Što bi? Hajde nađem. Ovamo, 17! Ne! Ne veze ljudi, ja ću nastaviti vjerovat ću ga ubit. Evo ga, ubitam ga. Idemo u deathmatch. Radim sljedećeg lika. Da neću da on je. Da. Pokušavam malo prije deathmatcha i mi uzeti delta, ali on će meni... Jedi ga cukoj. Jel to... Diamond X! Ajde, daj mi deathmatch samo. Koji? Pa ne mogu se okrenuti. Nije to tu. Ajde, bolan. Dobro je. Ne, a zašto moraju biti do mene? Ne mogu. Cuk. Vidiš da bježim, šta drugo radim. Ma ništa od mene. Ništa ljudi, vidimo se u sljedećem dijelu. I nastavljamo ovu epizodu. Da. Ja imam Beastmaster. Da, idemo lijevo. Pogledaj gdje idemo, Armine. Lijevo idemo. Da mi se ne zbuniš. Ajde, ajde. Gdje samo ništa ni udarat. Nimam ništa. Kikovam. Je li tebe? Da igramo na mapi Fallout i počinje da nada Beastmastera. Da, jer srko na nju. Nadam se da ćete moj video gledati u 60 FPS-a. Leđa! Daj mi nešto. Ja, najjači. Evo, dođi. Gdje si? Creeper! Moj creeper!
Da. To je to od ove... To je to od ove